28. jula 1914. Austro-Ugarska monarhija je objavila rat Srbiji, a u istoriji ostaće ubeleženo ime jednog Srbina iz Bosne. Gavrilo Princip je rođen 13. jula 1894. godine u Obljaju kod Bosanskog Grahova, a umro je 28. aprila 1918. u češkom zatvoru Terezijenštat. Kao član tajne organizacije Mlada Bosna izvršio atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju na 28. jun 1914. godine. Franc Ferdinand je došao u Sarajevo na čelu vojnih snaga koje su vršile manevre u okolini grada. Srpsko stanovništvo grada je njegovo pojavljivanje na čelu vojske doživljavalo kao provokativno, budući da se sve to odigravalo na Vidovdan. Austro-ugarske vlasti su u toku istrage došle do saznanja da je oružje korišćeno u atentatu doneseno iz Srbije. Iako sa ovim incidentom nisu bile povezane zvanične vlasti Kraljevine Srbije, već određeni ljudi na visokim položajima, pripadnici organizacije Ujedinjenje ili smrt ili Crna ruka, austro-ugarske vlasti su iskoristile novonastalu situaciju da upute ultimatum Srbiji. Srpske vlasti su odgovorile pozitivno na sve tačke ultimatuma, osim na jednu koja je zahtevala upućivanje austro-ugarskih istražnih organa unutar teritorije Kraljevine Srbije. Ovo su vlasti Austro-Ugarske iskoristile da objave Srbiji rat, koji je ubrzo eskalirao u Prvi svetski rat. Po prvobitnom planu atentata izvršilaca je bilo 6. Od tih 6, 4 nije uradilo ništa prilikom prvog prolaska carske kolone, prilikom koje je Nedeljko Čabrinović bombom promašio automobil u kome se nalazio Ferdinand, ali je lakše ranio pukovnika Eriha von Mericija i grofa Bosvaldeka. Prilikom povratka kolone Gavrilo Princip je uspešno izvršio atentat. Na suđenju je ustanovljeno da atentatori nisu imali nameru da ubiju Sofiju Hotek. Oružje koje je Princip koristio bio je belgijski Fabrique National M1910 poluautomatski pištolj kalibra 7,65 x 17 mm i navodno ga je pripadnicima Mlade Bosne uručio sam Dragutin Dimitrijević Apis. U vreme kada se dogodio atentat, Gavrilo Princip je bio suviše mlad za smrtnu kaznu, pa je osuđen na 20 godina zatvora gde je bio izložen mučenjima. Grob Gavrila Principa se danas nalazi u kapeli Vidovdanskih heroja u Sarajevu. Auto, Gavrilov pištolj i okrvavljena uniforma Franca Ferdinanda nalaze se u Vojno-istorijskom muzeju u Beču. Meta koju je ubio Ferdinanda izložen je u češkom gradu Konopišta. Kaznu je služio u češkom Terezinu gde je i umro od tuberkuloze 28. aprila 1918. malo pred kraj Prvog svetskog rata. Pri kraju života bio je zbog loših zatvorskih uslova vrlo oslabio i imao oko 40 kg. Atentat na austrijskog nadvojvodu Franca Ferdinanda je istorijski događaj kolosalnih posledica koji je bio uzrok Prvom svetskom ratu, raspadu Austro-Ugarske monarhije, zatim stvaranju novih država, Čehoslovačke, Mađarske, Jugoslavije i povraćaju značajnih teritorija susednim državama koje su okupirale ili aneksirale Austro-Ugarska i Turska. Bilo bi nepotpuno reći da je samo ubistvo Ferdinanda razlog Velikog rata, jer je postojao još čitav niz drugih razloga i planova velikih sila za rat. Nemačke, na primjer, da osvoji svoje izgubljene kolonije, rivalstvo između Francuske i Engleske za prevlast u Evropi i zajednički neprijateljski stav prema zahtevima Nemačke za povraćaj kolonija, zahtevi malih naroda za osamostaljenje, nerešena granična pitanja Nemačke, Italije i Turske sa susednim zemljama i sl. Samo ubistvo Ferdinanda je bila ona kapisla ili varnica koja je zapalila plamen rata. Gavrilo Princip je, nema sumnje, bio zaverenik i član tajne organizacije Mlada Bosna, autentične organizacije srpske patriotske omladine u okupiranoj Bosni. Ovu organizaciju je štitila i pomagala srpska tajna organizacija Crna ruka sa parolom Ujedinjenje ili smrt, koja je bila zajednička za slične radikalne organizacije na Balkanu kod naroda koji su težili ujedinjenju jugoslovenskih naroda. Tadašnji major srpske vojske na čelu zaverenika koji su ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu, Dragutin Dimitrijević sa nadimkom Apis, bio je na čelu ove organizacije od osnivanja 1903. godine, zajedno sa oficirima Ciganovićem i Tankosićem. I pored dosta indicija i informacija o pripremi atentata, austro-ugarske vlasti nisu preduzele ništa ozbiljnije da ga preduprede.
I sam nadvojvoda Franz Ferdinand, veoma vojnički odgojen, odličan sportista i mačevalac, u mladosti strastan lovac, inače brutalan i surov čovjek, nije se mnogo obazirao na informacije o mogućem atentatu. Na njega je godinu dana ranije također pokušan atentat u Parizu, bez posljedica, ali ga njegova neomiljenost i ozbiljne pretnje nisu mnogo pogađale. Što se političkih stavova tiče, Ferdinand je bio jedan od većih srbomrzaca u dvojnoj monarhiji i učešće na predstojećim manevrima koje je organizovao general Poćorek na obali Drine. Za njega je bila sjajna prilika da izaziva srpske gegule, kako ih je u prevodu nazivao. Srbija je za njega bila zemlja bandita i jedino što je u njoj vredelo su, po njegovom kazivanju, bila lovišta divljih svinja o kojima su mu mnogi pričali. Dakle, radi likvidacije ovog čovjeka iz patriotskih razloga, grupa zaverenika se u Sarajevu 2 dana pre atentata uvećava još 3 koji su trebali da obezbede podršku glavnim atentatorima. Konačno, na Vidovdan 28. juna 1914. godine na putu kroz centar Sarajeva, iz hotela ka mestu održavanja svečane vojne smotre i početka manevara, atentatori pokušavaju da priđu koloni automobila, ali je zbog velike gužve samo Nedeljko Čabrinović uspeo da baci 2 bombe kojima je lakše ranio pukovnika Eriha von Mericija i grofa Boz Valdeka, ali promašio Ferdinanda, koji nije odustao od nastavka paradnog prolaza ulicama Sarajeva. Nešto kasnije, zahvaljujući grešci vozača koji je pogrešio maršrutu, Gavrilo Princip uspeo da priđe automobilu, skoči na papučicu i ispali 3 metka, od kojih jedan smrtonosno pogađa Ferdinanda, a drugi slučajno njegovu suprugu Sofiju, što inače nije bilo planirano. Ferdinand umire u roku od nekoliko minuta na putu do bolnice, a njegova supruga tokom pokušaja operacije u bolnici. Gavrilo Princip je odmah uhapšen, dok su u roku od par dana uhvaćena sva 6 atentatora. Nijedan od njih nije umro, iako su svi progutali kapsule cijankalija koji im je dat za slučaj da budu uhvaćeni, pa se pretpostavlja da je isti stajanjem ili na drugi način izgubio svojstvo. Svi su priznali učešće u zaveri, ali su poricali da su imali namjeru da ubiju nadvojvodkinju Sofiju. U vreme kada je izvršio atentat, Gavrilo Princip je imao 19 godina. Punoletnost se sticala u monarhiji sa 21 godinom, te je bio mlad za smrtnu kaznu, pa je osuđen na 20 godina zatvora, gde je inače bio izložen teškim mučenjima. Kaznu je služio u češkom zatvoru tvrđavi Terezinu, gde je umro u 25. godini od tuberkuloze 28. aprila 1918. godine, nešto pred krajem